segina aya biolobla ani kelena anye ode kala sisa minu me aka laje minu me aka lame sulam wan segina aya biolobla ani kelena anye ode kala قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون الحمد لله ثم الحمد لله قرآن السلام مغنى سيكنا آية بيولو بلا ni kelena dokera olakunu abina damina o kelena wa huwa Allah la ilaha illa huwa lahul hamdu wa ilayhi turja'un anjara o deka bilulan kono donae amana leka ka wala daka له الحمد تنبي عليه في الأولى دمننا والآخرة أن لبنا وله الحمد تنبي عليه وإليه ترجعون وأبب سيكن على يرلا أمسا ما كما كرا ككنو تنوي نو يمغتوي وباي على تاي الفلام من غير نو استغراقي tanumi na bekanaka ani tanumi na dogoledo ani tanumi ni akachala anyuru jabe fariya kasinga
o burfini birinyo nati andi siga siga ire ngalla ki kala ngalla ki kala tanu be ala tay ko ma ngo mi mbange me an min dogone do an min lene do an min jenge me o anyro bisina mawtu minunta ko nyashi nyoma wala ma ko fe fawro mo andi siga siga o alhamdulillah koray ambe ko o fen fe bo mimo ala ko te bashe aya fumo nga na awulo mana ka kunguna nyabo nyana tasrolla nede tay tanu be so fe na be ko fo fenola abala wo ngane ya kalfala na be ka min danu kaka di ne de jado ala anyo misaladi aya temenuna ka fo kunaya timiya obe jiri minuna ala de kunaya do dala ka timiya do ka bashiya ke dola wonde ji kuna mati jigi abe jigelenyi nga ya to akam masala ka timiya ufonyo ango ka uja ufonyo ango musa an adamadun an mogo de bina joni bela opma kumya tigi maka kumya ke timiya matmiya bla yarla opma tanu segede mo o yala kelende minga ja ama yarajiya minga sura ma yarajiya minga ja ama yarajiya opma ye mongtu tatuko to bita sura aminyon tanu nae wala mama fonyo monga ala ko la alla ki kay ne tade karsa barakala bay karsa nga la abu baraka ni fanga minye ni bulo minye jeni o dawo ke yami yabla ka kala nge wala maka famia sura yo hakli sura bina oborami oni tanu ko bolda tugo ka singa wala ki ibita so ma shirata de foi kal halayate ko itayra yaradu abe alaka kal falayla non dagor alhamdu lillahi fil ula wa fil akhirah damne alilaba tani alatay doko anikanaka tani alatay nanyi flofolo armadiyan laje ko mun demna namo barubo katap meta ni ngata jenne kundo wala ko chedo erembe kumana emmegla mena e nyona de ndo nganyel la ala do kerengere kan nyeshamo wala hala nyato kuma le to basra wala mai fa basra kata nga lagi kala ena bekaka nganyal la jara bino la hala ni opmana o magutu bawo duma maw pena ka fale mo nga na sekretara la ni ala tare do alhamdulillah ta tugo furo itara cigalaw ka furo laje karta ka furo nyana karta ka furo beta chedu o karta era ba ko liyanga baraka ba munu mola olu fana utama tuga nu nyedo e bolu mona matay kajira ka fanya keta nga ni asena ka se am tasro kella jene jiji ga basangolo la ala adina du kulo jime nga wajenda ala ko fele vennu aw daras no wala awulla ka sura fele no jeni ya fele ala ala ya fele ngubo yala atlo kera flaye fele ngu atwari kabulu fla kala aw yeflana kala wa ai ala de flana ngala katla ga jenya ka sawana ngal obe ala aw mi balaka ne bere ngona tawenni afora tanu bige furtigi bi fo cigala fona ko ko ba ala ko abe ka fole mena taro aw wala kala mo ya sura be dalilu o ko chorba be sno wala o be gorondola ni den be ka ba wa ma dunni anga to isa
anana kisa min da aw bora dingwa kalama aw bala la ka de yala wa mi yala ka ko aw ka tiga kise wala ma ka ba kise wala ma kire kise o dingle mi ni yo fale kana ka bule ka kala wala aw bala ka jiya to e kana jiya ay ruye mina kise juli kala ala o tiga da do ere wona fuli ka ngadi jeni mo on ne ka fulu da aba ko de nyamu wota bashi ngaw kana ka sabai de na kira sabai ye jurmu ka de e me aka ko umba ina la ce idowa o kuma lagi ka do be o kore ala ka mangutu ce la amba ka didi mo nyomo je kono ya o ala kira sallallahu alaihi wasallam ayo kuna bonda ko ce do arama do ngo nyobo nyomar gara ko da bashi de nga adonga fo hum lakika ala tade ami nyon tanu fe nga be ala tay wanda ala kare ko man de mashkuri annasa la mashkuri allah kuma ala te foy ke foka sababu kala o kuma na sawmi ni ante ka paw kuna ka fo abeta o te bashi wo nga dayro ka kala de atake bay ay dalim say ne ya kere no adamiya befana beti muhammad rasulullah la ilaha illallah rasulullah la ilaha illallah rasulullah muhammadu jume ala ka chire muhammadu apmeta abara famino apmeta godi aba apmeta godi anana made to mumuni nyonje foi mana ala ko wanye la hala krengere do ala ko keka ateme auka na kagar minera kana yada kana kaba fe ndira be kalfa nya be di baye wa mi ka be mine ni giba ka sabalta ni giba mu ni ba yarba ji fanta bo o ay o fe moye o madda kana kana sababu do te masalan alakra sallallahu alaihi wasallam akai ramadi misalami ni amito ka fo ami siga ka fewara do akoro mu to ala be famu barakade do sengale madina kono e jondo fima washile kasango asna gitay simi jirla kasnoko asro bato abalala kaye madonna na kodo kale la flaw mo ke nyona terugo ke nyona terita lilla ale ko ni ale mayere wa o miye abalala kay do bora ko fe kana ibulo ka nyef la datu ko mi termo ba ke to mi jonyo ma ke to mi ngonyo ma ke to mi flamo bi mi nge nyona kay norala jeni mi nga jonga sa alera tike ma yara la tuma ko jini mago benna madina kanisa ne jini mago benna kanisa nin no gole makka saboli jini minesa yo ba la kra ko kanani ko mashita madina mi ngafsa ibulo shindara jini ngafsa o kabale ya nin no gole ma fi mamba wo shile makka saboli mami mi son kane ibarna ka flanya ni teya ni kunge nyoanya ni jini nye uka chemi mi kufo no te cheti suna no muhammadu chendo karamo bawti suna mo ko on di suna mo de ye anga fini jele do o ka tro on da karamo nana je ko la karaka na rep ma fro on mo fo al ulama warasatul anbiya ko on garam ko de krew cheta bay e bi chemi da e bo wolo ma de nene bi so ngani jeyda on anga fini je on anga bazo an cheta ga boy ko itara ete momon nona de hondo ben gawalo ke mami ndige me jena kasingo jado ay rati ko to bla fa sangolo wulu nana kewale da angala kara kewale laje wani na tanu minu ni ala bodi armadeni mo kay bla inyo na unye kalfa do itate komo kana yada kono ngayala ummi me muhammad sallallahu alaihi wasallam
anya do chogodi ni barade nole ma wo sheman mude o su yawtiye kamo abu jahl ka jugu yalla ala ya chaman be ala krala sallallahu alaihi wasallam nyono o ri ato ala kraka mawtu bado yira be ko te yeji ko kitala an dise ka do ko shila o kuma o blali kenaka o jen noy allah abe cheyra minanni o sira bla kenaka jen yo kai allah o kuma ni ala kraka ala femen ta ka dana abe ta bo ala krata yala pew ka sagi kotigi mo alhamdulillah fil ula wal akhirah sisa tilama era kan nyina ma je kono o bolen ngoro koy lala nu bebi karsa tara koy saya adu ananga magutun nu karsa yero wa magutu abe ku ala tade magutu abata karsa tabe tara de ngami ya tamo bi fil ula wa fil akhirah wala hul hukmu ikaro kafo kitiu o babi laba ala yorode koko afonyo ya fofe ikaro kafo anga njenya mani kono ala bikiri do tige ko yere do suvela ala do bi dakere ko asro adama do nyi adabiri chugo absinga na dakala gati ala yere kala tige do fe be pushu lebtu be ngalo de yena kana je ko ne afana nyon tuwa ne sama mbe dina kunda era la je ko ne a chedo bi dakana nga kiyama do de a to temmingo yode wala hul hukmu wa ilayhi turja'ul umur kiridi yalla tay wa bebe se kata ala la yorla yananga jama kunu ñiningali labando kera ko selite fardaye ko kurana ma fa seli fardaye ko kitabu do ka sebena abina fo ko ni ne snaga ajabi ga tame chugumi ajara mo ye kasagala opmana o ko gura dabole ne malingo na daga kuma be dobi toro ko ga maliko na ka o sanga wuli sel kele no fe on ye seli labushi to do ya tigi bulo do wule ka bo fo jamana wala kwanzi na ka nyingali mi jabi anga pumala bana kunu panga na to tede woni ngoy ngeme ka rezo tabi ka fo seli kwana kono ma fo wajibi do fardate farda ko rayri abona nga fayna wajibi dakurnya fardate no sel shinya toy mo sele ramandi moy ga kura guriame mo babe ko bola kamana ala kiratle kabila usolla kana yara sallallahu chena ammi ga kubela nga ni seli mo muslima la omido ala kra ko toru sagila ka bani sakifu ko do donedo ala kra ko ay ta faga dugutigi ko bashitala ko seli o ene ga dinen ni mayro de note dinen mina o dinen sale la khayra fi dini la salata fihi ala karange ka sa ko jabi ni albi atilama kalo muso dogo sele rata islama do atala fieu doga na sandan sawa elan la ko ci foyte mi ma famo brigo wuli fu onyaro ko dobo ma ko sayna
kemiti doa nyamiti doa domiti doa ngonta da ndare ugulo koni ugulo faraw chaya me andaro de yami ko selte ko fama ko fardadu amma fatikla mai chendo ini chega kurana kala nga ammi era nyini nga ani ini nyuano ala ke me kurana kono ay seliwa o kurana fajme yaro ko ko yira tangide ay seli o te kurana kono na be yoro ma fo o te kurana kono yaro bina be ka ba ya o te kurana kono ay seli yoro jme o yene ka do farda do wajibi tew ate kurana kono ka seli rata imatla sa iga logo do ki ikulu cebi bulu ama baza ate kurana kono ay seli ati rasulaj mengon abay mengon sallu uti yoro fla a fora bulula tige fo cogolati ala krakunga suratul kawsara fara fa salli li rabbika wanhar kala konnana akono gonedo abetawe na jugu be ka deshi ba fa ka koli gona tabe alako watu lata araba de hakli tsiga tsigo do gona ta fali yusallu alakra e kelenga jow nyafe je kulu dogawli ka joy nyafe nga to ku jo nuka mara fe ka jugu kulashi ni donu moray opma donu olu kana ugaseli fali yusallu ngala ka fo ay wuli kay ay seli abada o ta qur'an kono karoke wala ma ba ka ko selta farda wa e go farda ta qur'an ra kono kay seli ra ta ete ngi lafiya ini jenyo ay dunu ta ka fo ka gaina ata qur'an kono ay seli ati o mun ya gele muhammad bulu ka gele ala bulu fo ka ta ke ala ka ko sallallahu alaihi wasallam ni yeselib lay bora salam yala ko na lakra ka dokne ma bayna al mar'i wal kufri illa sabbu salam katla ka lakra ka do atsega bana digira allah ka sa ka mo ala tsega tamanga idu ma fulani nyonje kata misirla alakra ya rasulullah nini ya muyesa ala ma ko qur'an ko kai seli amlo ga ko ama fo farda do wajute munne be blali bana bato ko gilay ni ga kasere fo bana bato ki bulo da mafla da kamangu na sabafla kamangu na kata misirla ona tabe foki sigi kaseli asiro bela wa fema la ma fa iselu kele muhammad ka yamarala ani qur'ana ka wala la suratu nisa ila kele be arama de hakli bo febre jelo ngo na tabe o kele da kele la ala ko makke chugo hakli wulbe ngo na tabe muhammad e ka jo nyefe ay tlaaj makluk salay do ka jo nu ka mara fo ka aw koloshi do ku nyeshi jugu mo o do ka to en nyefe ala fami da farda wajibi tengu na tabe kele wala ni mbe fo utiga bla ke kele be wa ama fo lamel ke bawe dama sika kemiti ona nyono mu meje kono ubita utaro shitega jo amada nyefe ngwala do ko do be ala imam adi blagana alla ni nyono ko wala ni imam mahdi kat
cɛw ma se k'u taw kɔnɔ ma kuranɛ kɔnɔ o kuma na o tɛ tiɲɛ mahadi mana yan ne kɛ ka réseaux sociaux minɛ a ye wahabiyaw dɛsi ka taa ɲɛw a ye bɛɛ u ye bɛɛ dɛsi ko bɛɛ kɔnɔ gannen don a kana ahmadiyaw fan fɛ o bɛɛ lafiyatɔ ye nin ye tiɲɛ ne i ka lafiya wahabiya ti foyi fɔ ahmadiya ma ni fɛnkɛ tɛ nka o n'a ta bɛɛ n'a ganna anw de b'a bɔ bolo la seli gosira k'o da duguma jɛn nana bɔ k'a bɛɛ nisɔndiya f'a bɛ telefɔni ko k'a fɔ tiɲɛ n'a ka ko man d'a ye san ŋanin kelen yan lafiya seli ko in na ko tɛ fɔ maa tatɔ misiri la i b'i ka kɔlɔsi dogo kɔlɔsi yɛrɛ tun kɛra baara ye a gosira ka bɔ mali kɔnɔ k'a fɔ seli tɛ silamɛ ye k'a lagosi fo seliba maloya n'a ka seli a hakili b'o la dɛ an nana bɔ dingɛ kɔnɔ cayi ni dalilu ye nɛni ma kɛ bɔbɔli ma kɛ a fɔ a kɔnɔ ko min tɛ se ka jaabi a jaabira marifa ma ta muru ma ta fana a yew ani hadisaw wa dɔw bɔ mɛ ko wajibi tɛ jawo kɛmɛ k'a ɲɛ bɔ dibi la ye a tɛ to k'a kan bɔ an mɔ wa anw ye dɔgɔ fariw de ye o a bɛ ka kɔrɔ ahmadiyya ye nka anw de ye dɔgɔ fariw ye n'a gɔnna bɛ n'a ma na a ma ɲi dɛ ala ye mamadu bila ka na ko a kana silamɛya kuma bɔ diɲɛ bɛɛ b'o dɔn k'a kuma bɔ minnu tɛ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ n'u k'u bɛ ŋwara da la ahmadiyya wele u bɛ i yɛrɛ ka livre chrétien do yahudiya do e yɛrɛ ka livre ahmadiyya b'o de ta k'i dɛsi n'a ye ka sɔrɔ ka kuranɛ dalilu jira i la walima k'i ta e ka livre kɔnɔ ta ani kuranɛ ta k'o da ɲɔgɔn kɔrɔ i sigilen bɛ malo ten e ma ye chrétien bɛɛ débat kɛ u tɛ sɔn ni ahmadiyya ka débat kɛ o conseil dilen u ma kabini u ka siège la a kana sɔn an n'u ka kuma dɛ u man ɲi siyaw y'u ŋanama k'a dɛsiya jɛni sera k'u da de ahmadiyya kelen dɛ n'a gɔnna cɛw de b'u wele o ala y'olu d'a ma a b'a to ja ni diden su kɛmɛ k'a tiɲɛ a kokura a y'a jaabi mɛn a y'a tigi k'a ka tigi ka lafiya a kɛra kɛmɛti o a kɛra ɲɛmɛti o ko k'u lafiya fasa ye a ye seli yɛrɛ ko tɛ kuranɛ kɔnɔ o dakura tɛ a ye seli o tɛ kuranɛ kɔnɔ a ma lafiya wa n'i y'a mɛn wajibi do wajibi tɛ farida do farida tɛ ko a ye seli o tɛ kuranɛ kɔnɔ k'a ka lafiya u k'u ka dunun da k'u fɔ u k'u ka dɔ kɛ ala ma fɔ a ye seli kuranɛ kɔnɔ a bɛ yɔrɔ jumɛn a tɛ yen i b'a ta fatiha la fɔ bɛɛ bɛ binasi a ye seli o tɛ yen nka min f'i ye fɛn min n'i ye tasiba ye o ka jugu wajibi ye dakuruyaw la kɔni min bɔra seli kun ka kuranɛ kɔnɔ a ye dɔ b'aw ɲininka a kɛ ten de la a kɛ ka ɲɛ o de ba aqimu salata o de bɛ yen yuqimuna salata hali yusalluna tɛ yen a gɛlɛya kojugu o de b'o ka jugu wajibi ye ni tɛ se ka taa an ye misali farikolo tɛ se ka taa yàtọ̀ ye fiɲɛ ni ji min kɔ dɛ kuranɛ kɔnɔ dakuruya kelen bɔ a ye ji min a ka dumuni kɛ a kana jɛnni e n'a lajɛ ala ni fɛn ma ye i b'o fɔ siɲɛ kelen wa ayi o sera fɔra wa maa de b'o f'i ye kana kɛ i bɛ sa o ala ye seli bila o jɔyɔrɔ de la silamɛya ni de ye seli ye a ji de ye seli ye a ka ji minɛ de ye seli ye a ka fiɲɛ minɛta de ye seli ye o kama n bɛ se ka dakuruya a y'a kɛ kana kɛ i bɔra o minnu y'a k'a lagosi mun na sɔrɔ yɔrɔ bɛ ka misiribaw jɔ aw ko a ta ye o n'a ta misiri ko a kɛra cogo di a tɛ se ka to yen wa wajibi an bɛ wajibi ye dɛ dakuruya kelen aqimu salata de bɛ yen o kɔrɔ kana to a ka jɛngɛ i bolo a kɛli fasa yi ten a tiɲɛna a ɲɛna o dakuruya a kɛ n'o fɔra o tuma na i y'a kɛ i m'a kɛ ka ɲɛ o a bɛ tɛmɛ o kama ala ma fɔ a y'a kɛ n bɛ se a ka tɛ kuranɛ kɔnɔ a ye seli kɛ a ye seli a tɛ yen kana to i ka seli ka da jɔ cogo bɛɛ la o de bɛ kuranɛ kɔnɔ wa kelen tɛ fila tɛ saba tɛ
يقيمون الصلاة أقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة. kadaka ni seli ke ajole seli re alaba fotumi ni yakati seli wo seli abi ko ki jurum babula ki ko bay wolo domi jurum dengale tito alaba fo ko ayakati lalala fop ma be jokuram na qur'ane kono o yede kanata ka chengulu ajo kanata ka sel dale wode be ngana ala ko te ayake yake yagil to yake seli bila seli da o atwadi ka bobo da badala utlunga utekura kono ne mime o ye kanatu akabi ajo aqimu as-salata aqama as-salata yuqimu as-salata aqimu as-salata aqimu as-salata tarfa an-nahar wa dhalafna min al-layl udi be qur'ana kono kana tloka ngay seli daguriyate lala no kara bi dafa tulunga kara tulunga bi se ka lay fewlaw ngawri te qur'ana kono mi ma kono en aqim o qur'an kana to aka jinge ni ya ka ke wala misaka jurumu kana da ka ke gida fo sawolo du ko ala ko e ka seli ka nyemo jurumbe bitana yere innal hasanati yuzhibuna sayyiati wa yasraqu aqimis salata tarfayin nahari أقيمين أبو دكرة أقلولا ويؤتون الزكاة يقيمون الصلاة أقيم الصلاة ودبي صلوا تقرأنا كنا دكرة صلوا تقرأنا كنا قالوا داتي دكرة من داكلي دو كسري كسركا فوي جابي ولي إيكا دو كفو هي كم ميا كفو نكرة لوكا لا بلو أكابو على بلا كم مهون بلو no feme Quran ko minga digu wajibi o kama alama dakuriya farda mo fosel no farama etla karat lo ngayu a faram farda sa ko yejuli atika mo ko baraka ko cheta sanyo ira shi ko no juli ko che farda ne era saraka so ma cheta o farda ami heji no farda sa ko no shegeli no farda promo o etlo ngayu de o siga joni jorola o siga ji ani fiye jorola o kuma dine koli kono ni o joro wala ma fiye ni ji arba de siga ta ko to tuko shila tuko mi ala sele blaide o kuma dogo farda ma famo ni farda famo yetlo de kala afaramu no farda o e shekel ngelo e sa kono wala ma ka jene ma kono o e doywa ma jojo le bisa ko hiji ne taraf salama dawo no hiji gaba sungala juli ga silamiya kunda ma shiti famdi pam ma shika muso chewo dimise makoro o de seliye o kuma nala ko mota yo ke ala ma ka taraja damunde ko mi se ka qur'an kono salute ay salute atimu de be famia werala Muhammad ni anchebe chugumi ala kula ebo famu soronna kelekta photo ala fe suratu nisay gono ako wona afrika chugo fa aqamta lahum salata imay jo chugala kanata kabibulu hanni etwadi kisabi jigibu sangulo ko mo horga sele o ka chugala de imala ko te qur'ana kono kele kana ga ba ka famno ko ni kele do nya ko li ta ko shite op mana je ko tla fly do ka joka ko shi e muhammadu e ga sali ayati fo e kaide akira chugo fa kamta lahum salata opma e bi soli jo unyefe nga to ngala ko yino ko to ga sali daka o ye bo ba da dala mugo manga be allah wa ko nyebe ya ala yo do abando ka tamanyira ko ngotiye cheme no muhammadu fam be ka ke sei ala karaba ka sali jo chaki
kada kan limaniya au umi mbala la yado marfat siga foike ni ala ka jente tasmat siga foike ni ala ka jente imam nabi ibrahim fala tasmana faka kala dila ko ayde ko mo be jenna ni ala konta tasma konte o doyo ngabe do ga marakono mogo tilawa akuna mogo be na mogo be ala dila ko fa tasma ko na jeni yoro jime mura bofo ala do bofo tasma nabi ya kege ni sibi ya ke abo chula marfa kisewo akira fefo nu shurule comme ça akajugowi ala kraba ka selike kuma ala baktu kuma ko kele kene ala kra kele pomo akamta lahum salata nga ko sabato mo fali yusallu o ayru kawli aka seli iyaye aka bobo da badala kada ka haglu tsika sigi ngane ala bado aw ye jowne ay damvenu ni asirango be fami wala amma famul make kwani che ni kodo make kodo tido ni kodo mo nyame abido ko amade be jamana era kono o tido o kama ay na nyame ne do yede akaro ko ma diga jama gulu ne do amita ba jagulu to ho minu nya bo bulula salilla goshile na ka cha sandaibi o chekalo ne be ma diga chawdu akun desera be desera wa bi desera tiyana desera Qadian be desera anana ta angono maka awala te fasai foi make o kele ma o bi adimso ko muluga mo ko farbaru fana bunaka ya taba ga sa abeketewa ko bi kene bunya de o ngane rozo chocho ko ina bina ko ni ngoni ni digu yu dashi ku dashi ka bla jembe fe ka fo jembe re ko selta fardai o be o su kashira o yen ne no fanga ay ne bodi ne ko ina beni no ko su ya o kera ay mala bo anyana ambe klende ay na va fe amademe kasilama bo bolulay o ti fengew tisa aya be bugo ka bemalo fa kera kono ko ma sira ngabe to bi la ma kata fa suratul fatiha kono amma fe no kono shewa baraj me wara fatiha kono qur'ane aya wawor ko abbe be aya wolo lami ngono dakura wolo lami singa jona be muno bo kono alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ala yaraka kaba ko magutu naka hina naka magara naka fe betriya kuma nana jola mune besa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ima ya mafo aye alabatu muna mafo kadaka mangutu dafa leun fofora kana save kuma anga bamane alla dola ni jeli goni awa ka fenzaro ibulu opma ere ma minge ka kororo yi fama mi reke abu befo ko noroyle o amake chugo emo lorit na dodiwa ayi famla yorola ke la fo ko te atwali te do nga sawa mi woro be go be ke bla save ala ko jelu bu do fe wayo musula kale damo qur'anu kono fata de bo fayina ayi ala mi nganye kaban o de be fatiha kono abe du kulo mi ngabe sangolo mi abe ka fiem zama jimi na tika tawa sena bulo nimbe ne ka turu ngoro ya lauma ni ma fenwera mi nume aw ma aw so nimbe de suratul fatiha kono o nimbe fole sa ko o masami yo beke o mumi dawga o budu ay riyo fo ya chew ka po aya bato wala ma esela ni yo fo ya che o ti fo hakal ma bayti ye
Ay, ni zara farable de mita yoro jme ko komo fatia kono ayi ala batoti ngamun na iyyaka nabu tigi e jate kore magtu dafale no ni mbede won mbe ne tami iyyaka nabudu tigi amande turede nga zohir maw wala ma minga me kesmi ye bla yoro de la etin nyoro ya kono ay etin ni wode wala mi suratul fatiha ale mi qur'ane bay wala mi vora ko ala bato de o selde iyyaka na'budu ni ma famu mitaka saka abe sangulo minguna sangulo mingoro dolo min mola kalo mola dolo mola jimmi jigi ka boy abe du kolo minga tore jirmu mola dama fe mun mola o bebe onni o masabi nyo betu ra korowo o kuma taklimo ni masai aw be mina tore de al fitratu salima na yasro idale do kany adama de radda to lay baye mi ka fo ay mato table ko ye ay ala wa amfli koro koy o de ka fo afora iyyaka na'budu tigi iyyaka rere ay tebi tro ede amande tro ede yamra fo la faji me korana kono yamra fa be nya fa mo so mo flo nga yake ay o mo ya ka bo kuma ite hari tigi wa o fo ku yeble kannal madayla do bete ko ta ala ko fakadara fa hada o koray ala ya latge ka akana kata sirafe ambe dara ni boni nyegene ani dumini ke andi kata ko tu iga denya amaga tigo ema ni de femina amunge akira woriyo akira fa ko febe bi shada kono onge mamu fayo katara fa hada de wadi da kono kana di ni fa ayo jira to de jimen ayo jira to de jimen ke kono misala de to le fatiya kono nala kan magu suga fara kuma ni dara da to rek chani na ai tengru masai nyego tifoye o kama fara iyyaka na'budu amma fa ya te to da ai suratul fatiha rek manguti ndala ko kuma na to wari ni rabi singa fata mi turu fami ngoro mi nganga de turu mi yonne ni ma famula dumni kara jimina boba na nyingana bena ata boda do de ya jirala ere boda nyira nyingana nawa boda jira bola kata fa o kata ko ro ko bo dan ve nyingana ga mo ve e ko lo tede masai adal halam ya bitu fati do arba de rek kadda seli adarani seli de ma yebbe boy ibba kono kana ite ka Allahu akbar ni farda fo selmo ya doya o kama ala ko afuti ko farda ko rana kono ngami me ko budi farda nga arba de do magati ko ba soro naluma takuru do be ala ka dati wala be de al sa jigine aballa kala nyina ga mo maraka jamana do ge kamano ko kwali to nyoy mu sufuru bana foi tala nga annalo de tay muso na furuga damo jabi wuli ga muso ba mu shufe ka bi muso koro ka sai muso koro ha bi muso koro awuli ga muso de ba mu shufe ko ka tama no am sa koro kamalo koro kwale do ya jeni muso da lalam na ja annalo ko juba to nyedo re olu ya to nyaw nyede muso de kap ma tayara atwa di banga baw dala asa jigine mi maraka fata alde ni ngi sala kala nyina no fili murjado ge murji nge
to yau ne a nyafaye te da madoko fe to muto meni kata ona nyono zanin gile o je kono no bora la jeri mi digala ngani ndal mata kuri foka afwa yere ko julmi nyoye ako julmi nyoye ire ka boloni keyboard ta ka trege to amo kawa alabana musota na ka bol anye kata afrera ko jugo akunda do chenao muso atwadi muso masaka akashuku bule fa ala jege ngano krengere borala ayo nyajira to jenna tara fa hada ko rodo na ci ko singa o jiyati o kuma na ka fo ko ni wajibi ni fa ai chanu ko wajibi farda o de fo mo farda do sunado chama kage yesga tamawa suratul fatiha tani ni noratu bisinga ni nyete iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maktubun nadari wa adabul ibn ay ni manyere bedin ale makoran man de toy tena ay ni etiket jat ka nganyere nyebala ne manere de men ne ka tendru na siga e kan ni may barka dawa ima ufla doro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni bladi suram mi da fatiha ka noy bakara ya mara folo ala rek afuta ayeni nge ya mara folo da ayeni nge folo o de be bakara ko ay arama de ndaw to mo ama fo mo to salama ko ya ayyuhan nas ama fo de wa ubudu rabbakum ya ayyuhan nas aw armadinu mane fi mane nge ala de kayni ubudu rabbakum ayati tura dawa mai akwa ayyuhal muslimuna akwa ayyuhal mu'minuna bet boy bakono kan itekawa ala kira ko tugudi ako kullu malun yuladu alal tawde josona de nasara de yahudiya de ala kira ko bebi bo ibakono datu la bebi na datu chenyi de kay dara minga mo ala fe ko bebi na itega beslama la mabina ala kira ko ti e mingo la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam e debi na tigo ala ko wa kafirika e fana debi na te kadaka abodo masangala yoro la nyami madu ala folo abina awmuni yoro awde banyo ko bebi na tenduruka karo ke e ko mo ko ona ko farda no farda foro mo ya doya ina na kade man na kunga sayere e maldo atasalin do itawa nga mando imam madiga chawbe na ko taw na nya soro ma afrika tele mande mamma kan baba nan misala bi atala ka salin do iwa e mi men kan ko imma do fdati ba fi ka don daro min do meka atwari fe be sora ka sella gusila anya mena kara tibari adadi biso mulo bi krege yamana ni sama bi nya ngomnya tawari ngomnya traya be blewa amata o banye salamaw aw bongo la onda kala de ngana de sera ko bina aya ngwele han na mo wele nya na nya anguna ngame amata no be ka tabo bulola anyu balmo yo la ilaha illallah ta mi ondore ya mara folo lame ya ayyuhan nasu ala de kote ay aw na madum ima fa ma fa salamaw ima ya ma fa mu'minu akwa wara madu simani jemaw bani adama nyalla jakujugu ak naga fitring male ubudu rabbakum ladhi khalaq ko ay atetru nye ay mbato kadaka nye ada abura bangam na nyolu da halbi na ma famu ko mbarakat da to nyinni de do kanaga faliye kanaga fitr mali allazi jala lakum al-arda koy may abadu kulum nga ñoo fe vayo ati miri nga ñuma unawa
e kelema dugukolo kawa ni ma fɛnw daga ni na fɛnw daga jume me ke sago to la manfi maniye e falde ayo dara dole takamo so dara o kamo misi dara o kamo ana ku sugo nyimi kayele o ka an fɛn tonnu o e yolu sugo nyimi ko lu nono mi e ala o kuma nawo olu yele li kawa o yi nono miya o makede jiri iduma ay e de jiri dun e de atige dagu yakene na nyini mbe karaba aw yo kuma aw takara munyi ko o budu aw tat ni mekara aw ye kwaka atte turne alay kambargada ala ambeni fle ye buyam ga salata mulu ansikle ni fle ambirle ni fle na ya to ni maki ye koy kote kanite turne alay ne mi day tenga du ko ka seni bulum mi go tenetay ibe ga fiam zaba te jimi te kata o tenetay o ko e da me ngore tenga de ko kote ngane de yo ye ala ko kana to ni faliga kenye fali bana dum ni ga biji ma fien sama fege o nga o dabora mi ngamo o ye aw mbako yi est-ce que tu nyimi don tita ila kigi tegwa wanzala min sama wa sama binahan ko sawlo ma kuna ne do jo akuna ne de sami jigi aka furo la ka dalido so ngola ka bedla nyok zekile ka nyok zekeme flagi kat etwari mo yo tongurula na ko mo kaba tiga e kizekel na jigoro e mina si kise min ne de ni mbeka ye kanguna dafolo ka ka ko ma wa dia ko te we na ya so man ngi ye kan itegba dia ko tero na so man ngi ye kan itegba ni maka yewa no ya mara fara amal make kuma halada ala kira sebeduna ni mohor kanu be yoro bu ya bi yoro o e selimina kanye me ko no bu yana tikumi e kana fo ki lagu jiro kama fo mo farda e fala ko ngani gela abe ko no ko farda de femba ai farda fo raminu mo sangale sa ko no ngoni ye wati fo tibla na fo mo farda ko ma joyara wana fra ya kere o do yelisa aqimu salata kana tun ga chembulu kana tun ga chembulu wori be qur'ana ko فويل للمصلين يونس الله اكبر عليه سلب الدرجه من النار فويل للمصلين وبسمور يد فاي وكما مسيا قال ما فكر رغنو صلوا ناكون دارو ما حكمنا نو كو غرا فويل للمصلين ايوا باركم زرلو nga solu rete ay selite qur'ana kono kanata ka cheybulo wala ma jode ko de be ko ko fal musallina alladhina wa salatihim sawuna kadaka ko bonebe selibawi ko qur'ana ya suratul mauna alladhina wa salatihim sawuna o mun seliga bulu ko fata ko ma bawde kada imay ko kamo Quran emora ala yorla ni arma de kuno ak mi min nyoro suyo lo nga ay selira tay kabako o da fi min ya nga bora ala yorla de fa waylul lil musallina nala ko sallu fati wa atwadi afi min koy nga dakura salatu ni ay seli no be Quran kono kadaka o ya fole tibaya ka ket klongela wala man no ala o bebo kono o kama fo faylul musallina ala mita ta kamay kata sahuna de binay ngay to ko selimu aqimu ay sahuti fiu ni bito sella e de selibayi e seli damine Allah ko fori fe ye fata era damine shaytana bina enni hakli boy katanga broke dala anga tewuli yorola wala manyere kanga ta dugula sini o tama ebino yorola wala manganga du kalwa dula sini akachala kataw kabina ni toydi bami yamo ebi to mirala akra chori seliba o kama alama fay seri o be seliba de soro ko waylul musallin ibe misiri kono ibe tewuli yorola ibe akra chodi o kama alama fay seri aqimus salata ko
o hakila umana tuko o goshika boy kas iki hakila ne orla o de qur'an kono aqim ni min hana kada ka anya da madawni ala bando ko kuma qur'an ma fa aisali konni ni yeso e sa ba kai kana somo o goshika boy shetar bitani hakile fakana kugura yani ka selbal la ki katla arka yakelela o ba to ni shaytana bar min da ka chatai abitani hakile ka bordole ka furula atwadi ni musobe watil barlo watilo jurmandi ngangana ye fo tino ke mafla ka wakil ni hakilla shaytana ba ati so to shida ala ko he ibo waray mulo adabo mede na fam mesellaw kata kana sonde fardawa ifardawa solo ya to ya ni mebe la halamina ko ma mo ay seli o fo fardaw de mo o fardaw tlo ngelen ngoro nyenni par ko tsiga tan niko nini war fa ko la sara bebo do anyeta ni na de nga ammi so mala ka fo atara ne afara ka saka baramanye e bina fa be da faledu ere njo makuna ibolo ni sebe chuma atabe bete nyebe on ga fa ga nyako mi asa komble ko e jeta mina la ki katara ala selib la joro de la dinena o kama ala krako ni selib la ibora ika fo etido katla kam salata arabina ka awulo bina ka min yalla mo ka ta sanzegi fo ta ake kamale kana musofur ka de zoro ka to abe bina ka min wulo o jora ka muhammadu ne chorba tinde da dugula kam bara yanga abe bo kalamo ali wulo fa kon ngala banamna ako muhammadu toron diso toro kon ki soro ni disika toro minyon ka biga neni bo tanyo be o kama aduna silamo fe sadaba kaso min ala kana ka sabo yake maga islamat de mena maga shiba bi tolbi ko abu tolbi ko muhammadu ndinde turu koy kan dor baga ndeda dugula ka mbora yanga illa go shi ngandi so toro kon ge e soro kaneto ne mana wa mi do an fe aduna ka solo no fe ubora kasona naka bana laba yamina ala kra ko tigodi yi hakili jigo wara la doni ika seli boya la ala kra ikado selbe joro mina jogo nyuma o makke chugo ni sele mana imado kuli kono fiu ayala kra na bina kay laje aka bana gole na ala kra na akuna ala kra ya yese ava sumayara o kera wole ni table kada kan nibi nabi bo abe se avade bla kana bonu fe kata bana yere ala kera ya se avas mayra akombina ke akona mu akombina ke biye de afo jugo munu mo jugo nyuma arab jona fe no jugo nyuma yo be da famila demen hinen makara ni yere di fo kata kaso kenni no fe abu talibe ni meke ambe shiran nga minake nga ni jitse ki do silama ko ligono fika selde minake nyako be kife wa gulero bi etsi ga wuliga serve kadaka ni e bolda mena ka ba si an va be blala i boda sita ofle silama dunga da kuriya la ilaha illallah muhammadur rasulullah o fo inne nguina o ka do ne muhammad lo fe mido alaka kiyamado ni ka la ilaha illallah yi mina ke boda tele mi oyoge o ko ta ye imam no nge be shirale do aka wayi do na be kasola be shirale do ka e atwadi ka jugo be shirale do ka nga o se ki shit o shit se kama do islamia da fe fina tri shit islamia ki programa do fene fo seli mina ke mina ko muhammadu akon daga fe ko koy ni am fa shukro ba ko nyu jamba kada la ilaha illallah do ko re ko minan de godula de choro ya fam koy ima kon da fa na ya ko re ka selle du de ta kada la ilaha illallah arma de ma ngay tetru so re bu ene ko illallah fa la ko re abadon kon da fo ka tabati nga ko ni ya fo shukro ba fo nyu jamba nini shukro farala kan do minga mitu sorono yi Allahu akbar
sel la gushiba muhammadu kanu bilawa ita sel to idoni iti muhammadu yaral lage ani sel lage nyona sadaka nyama yakono ala kira bora abinake koro nimine melage nimine akara chugodi ona ya soroma ka juwani ka ma ka nyuma yani ka yere di alamo mon ka seli bola ko bi singa ma teme ka do islamia fete do vete ka ti yere bla kono ala kira na fo abinake mo ko chena doy hanni masenga ko abada alhamdulillah ni ko maka kotido ambali salama jema kulu befo kobra kasi aka do chemnu ya abo selite salama e dinga kono birga wulu fu dinga kono fa ben sojara ka telefonu ka kamo jongwala amanda yesanga ningeleni aya mo bulula ja dokuno na de ja ku dibilay réseau ci comment on réseau ko kala mo net den kala mo kunu doga nyin gali boraka ja ko badu ko matma wele ke fo jamana era ko ka sako ko hey akana nin doy de kwasna ka dagura de mo fala ka tabete ko hanni wala nabi kelemi kene akana tabede ni ne be yo ko bi wa be mali korona nya mali ni jamana yi mo na tabe anda ka bogoy ko barka dugu kasoro foy mo bo silama mo dogal la ka to maliga o du ko yoroti ko dogal ma silama mo o du ko la kamal bo o tefiu ngayira tanu ani yira korota atani ena la jeni ngai amen nyego ay na to la je wona ta me ka nyira bla to ni bo chemme ka to malli kon nani ngala ba atwadi ala tijala kide akenda ga jabu to malikele ngono ya soye kenai ko ni chedo aka ku bakana ga seltigi wella ga tete mi ngo selbe ta ko ga farda ta ayo wa ayeni soye kenai ngammi bo aka ke ko chete sa auna sama jakulu ta sauna anga kamaliata anga kalande nga choroba ne fa kasoso demi ma fa kaso na barka sorode ni ma famu ala krambe ka choroba de ala krade ko yene ka siyasa mo ko dina bina se hakamo ko jebina se wadomo dina bina nyam ka gal don ba route se ku yo ba kono fo selama bi ka jugo to fay ala ni selam don ba ka prepara ni ma bi chef la ka jiya kono ni mo hon kanga na kana fo don ba aka ni fo nyo ya akara so ka ne to cha de wani han na ne fle ala ngala ti ma bla kana chef la ni mo hon na doya selama ka sana bo selama na la goshi no kara ko endo selama ni muhammadu dimi mi men hami men nga dine kama alabo far ko do mo kana fo mo mahdi no nan hanna ba sha disika eta yor la kata te ka dabulu musa sika don san matro musa kata wala ni matro muso dine ret sika ta fam mem ni sabal ni norom ni nga ko soro nala kira ko selama sire sawatli ke tan nani atoje sawatli ni ke nani na atoje aba soro je kay na fo dugule nala kira nga sori falani nyame kami sangle ngesram ve awati obi ke klikeli nga falu o fal wati falu ni nyame o balo tosma aniji uti bindu ala amal mo nala kira ntama shembe fo o chenna na ka weleda kuna de folenye muhammad la ka aina toroba gad nange ko fele fora ay mi dange mo kabina gindo damo kana bo torola kana bo nyenna fo nyo yabam nge no ke makat duwe rek sa ko ya moyi aina na men kasa dumaye aina na men ato dogre wala luyi demru mul la kano faafe olu na faga barka sorode kuna dina nga gindo sorode onge toroba ga che ko fele no ga gindo soro emi mana anna me kara dudenyi wo barka bani chede mi ngo fara la kara o kan noro o bani chede salama jeglu to anan jefle wa madu gala ere kakina ko angala ma yote de
wallahi qur'ana kalaino ngala kira ko ay na fa ga ko ay ni se jinge mede ak ngolo ko o ala ko ay toy o tabo mo ga dinga na de nga de munu mbaga fa ga nyamura mo ya awi de de munu zo na sa ko ma yufle naw ya isa gawi ataka jow jafe jenne ese do halimo ira do de wal bi dai lalo aina kama go do de ka ke silame che ya kamu ka et sika jo nya bala et sika jo en yum yesan na sa ambe jedo kalam babbe do lo be suru do be nawdo balaga do nga nafra ahmadiya fu bi yere ni yere fu sa ne yere ka chesa kamina ala da jeda dine dangal abi malike kelim pewde wili ama fawli yo be fiu wa bidine kangu ka o malika kele wa muhammad de o kaje kule ahmadiya ni malika jidomi atekwila wa kuma beni nyon na nyono abi islamia utoto silama abi islamia kuma shulite o na babulu malikuna ni nyono da wara aisinga atwadi aisinga na nyorola o te ba shiyo fɛn me du kono marala bolo abena amago nya wati do hanna mai akwai ga ngani ni nyono kra ayan wele o ngami se aga hanna ma wele na nya dere ka ma fe am ta bobulu la ada ka aw bobulu la o muhammadu kuna wulul de ande ka yeka toy aw bonju ga anda ju ya amma la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko wala hukumu wa ilayhi turja'ul umur wa ilayhi turja'una agara jodi itu ya la tade o ana ala ka qur'ana fa be chema atwadi ko ma fo ba fo atwadi abere tuzo akachala ayru ba do yo afma ba na kera kebetu ga ma shuliye kabla ka aga se ka do ka daga febe bi gabi salama ya radu salama ta ndoto yaro kebetu bu tajira ulu te salama do ko no be salama ñini ka la goshide o no ma do kara ko ni ako bane ni bi wala raytum in ja'ala Allah alaykum al-layla mawra fu de ko yela ni aw ma ye ni ala ye tolike aw kuna shula na ye shuto aw kuna te ila yawmil qiyamati foka tase kiyama domo man ilahun ako jeni werede ala wara no be saka jigi dawka ghayru llahi min ngala teglenye yatikum ko binna awma bidiyani yelenye ko yata sin yorla pulawa ala ka tle fofo nyongoni ko ngala de be ka kete won nafa o mi menga wa ala bode do anga de ala sa o ko nga ta shilla anga ke ko ko ni ala ye shutangu nate kle botero fota se kiyama domo yena ma bi ka cugudi o tinyede o ko wati do kana fi wado kalkle ala be kaka ala ya jira no de o ika jo ika nya ika doni ika fe o kaka kle bo angae shukole kula raitu min jala Allah ni yota kika taki tashi au nyabalawa ni alaye alaikum au kuna annahar lifala sarmadan ko to bada ila yawmil qiyamah fa ta kiyamar domo man ilahun yala ala rabbi ghayru llahi mini ala takelenye wa ogora au kon ba wara jime ka kema ka yoro domo mina ala takelenye yatikum ubinna au mo billailin ni shwi taskunna fi ko aba ayira da mutakayira sutra o shukono kabino bomi afala tubsiruna yala anyata kulawa to shunit lega fongo nyonya adabara on na fami mala nga hera mi mala ala be ko de danya koro e ki mirani tlepela era kunde mulungutu ay kun yo ro srof may fana ki mirani chufala tey an gana nyama ya addaha na damu akwa chama ngumi ta ka to de afdu ba atore afmi ga damu ngoro yi akunna nyama ya jabo o ko afmi gele mbomi ala ka shukule abi tle bomi
to de abi shufela be mi ala ka tle bole o musam me kan me ka wi ka yirabla ka bara dena fuka ta ka sanke me uta ka ta du ko jigoro bidu ala be kan me de ka woni armadu ni barakata te mu ma ami mun ni masal mosa imiri sanjol ne be je kono ala ka nema do banana ay on non sore o be banku toy o ala ko aka ko ra nyama ko ya te trunye wa min rahmatihi akwala kan nema warafle jala lakum al-layla wan nahara mama mino ya ka do ngako ala ka hine akan nema awje ay tleni fongo nyonya tleni shu o ka fongo nyonya watu do shu do tle kono itaskunu fihi muso aw ka baski o kono wal tabtagu o kore baski ni nyama joni daha anil lafiya o de sukuni o shu felay wal tabtagu min fadlihi wal allakum tashkuruna klefeta aka panga puruti ka woshi ka nyini taw nyini musoni do mi balo tugo mi ore jogo jombe halala ira talable nyini ko nyuma talable ka nyaawi jama ka soro mo fay li tabta min fadli ko klefla dabara aka panga puruti seni bulo diramo aninye aka taba ko soro li ka halala wala nalaka minge meka millatike aka sena bulo bo nofe ko mo fo aka da ko ala nanzon ay o sebene alay ko nga nye seni bulo ni hakli damo o kore ko ka lama na tro ma seni bulo damo e mbudo o dame jonjo lebe no ba dayro lay mo gerse ko toy to kala mo o dame mo be fo do era bita bo ga ita do ni me bulo ya jogodi ala ko ay anet tande kele yoy fam yani hakli ani seni bulo ani tashi o diranne ala fe awmo ka minam lam la gono ka seni bulo bo nyona wana mo ka fana bi che ko mama bi sigide ndato karamo ya wala fe ila ba i murgo gibla kara seni bulo mindiri wa adabara lama de kamo ayo kele famunde islamata sala dine de seli rabbi gawlin kan yana mademo seli birgawlin kan yana mademo mamma ka anyera mana na fla selu dugla ma fe abrati prepare kada ka farko nyan jaddo o mamma farata ko bla peu iga koroma sero mo ko sikige aya sona fo ko karta de ala ko ajobi law adabaro kama nege mega do blali kama temi kurku ngala lama kama ama ngama korba fulanu akorome ngaba kata bada kala bitati ka furula anati ka doge taka segine bom sorba ubeti e man do sai buram so be ai jo nyere kan he to aka ke iba fa ka sa juna triba fa ka de la laidi abe kudon ngaba ngono illa fiade ngal la fiama siro mi nga karamo ma siro mo sikike sona ami halaki anse ka foi kebli hawda missionero aya farbo nyona ha ala karaka sabo ma sigite wanga baraka bo mi mamba sa sambi oro bisinga dese ko oblati aw na ala ke dibson do bisika fenge fuka e ma korba ye ka keta bo de la dige ngane re de ka so de mama se dina ko bana wal tabda min fadli يعني نقف إلى مدى ها؟ قولوا ولتبتغوا من فضله ولا تشكرون. يا ولعلكم تشكرون وكونوا كرا نمكرنا على موسى كبركة دبوي كم بركة يا على نبي من أوقات ورا كم بركة ني بركة تعملون أسرة تعملوا أسرتي ورايو فنا وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ala ka nyumangila ka nema kele anga anshi selina suna barabe atse ga ala ka nema kele zara nakra saraide atse anga fies ma ko filta musalayala
nene ka kalo kele fiye sama ka fili barang man shita be mi se ka fiye sara sara o ko mako bato in nabora seli nabora tenduri nabora kam barkada me ka febe ngai kwa dabara de akane barkada sara gonta sara tabulu lalla kunta chukuro muso au kake barkada bawi wala saka kai ame hagli jige lalla mi voraya ko koro foto tafsir ka do ko peteti we to ka ta nyamula krije do fona yo tan islamajo pe ma ko ko dale kura ya pale sali wa terri ko kura do ko salite de abre peteti ala na hinala brad yaji me ko lala ata korodo ayame mi ko ata korodo munguso wala sa nyendi mo munguso e ka keta o peteti be mi nyendi mo munguso e kam barkada abdullah ve munguso aka kashi gado aljina kono nayo barkada ga mado kotte sarate wa yawma yunadihim domi Allah subhanahu wa ta'ala min wele dasa fa yaqulu ila shuraka'i alladhina kuntum tad'umun aywa domi Allah min wele dasa ka fo aywa awe feminu ngenne ala sanganyo ne ala flawnye ne ala kunga nyonye ne ala je nyonye na baraka tetru ne ngalaye oluga kanu kamo wala ma olu sanya kamo wala ma olu nafa kamo ala ko be min bisa o be mi kiyamata mate ni jotigi ala ko joti kanana ni tele ala ko joyra kanana ni muhammadu abunya yilam sani kafe angani akany ne ala nyini to dafe jotigi ma fangala teide jotigi nyangoro omonga ere masami da joy nowa joy nyi dawa omonga ay weo klente chede ne tara jiri tige kana o ne tara faragu ta kana o nyangoro wa amina nyon zoro masami eda de ne mo honde be ko ko fuye nyangoro joy ndigara jiri mina kun joy ra jiri dawa o monga ayde o mo sangala noy nyangoro wa me sakre ka koy nyangoro monga ka jo ale de tle boba yewa isa cheno te che isa ai o monga mo sangala noy nyangoro wa amna tanyo zoro kleo da ko yakele na jotigi ma munu chugo ni puma dumani yere ta fa be tanyo zoro kle abire ka bo umonga mu yere ta mi se kodolo ala ma fo ti kodo ka koyi ala kwa fara ala ma fuita koyi lamule otei ala ka dal fere to ku fudo tei ne ta do amana ga ka fa ala dal fere ko tin ga ayo techen ede ta do abake wala mai ta eta ke tugo onala udunu kalfa minu na sa oti la maka singa ta akina ngala tei o flata kele nyu nga on silamo farira kata muhammadu ka fanga jobo tala ne fanga jore ne andaro ka wajulla ngalondo sisa ne nyi ngalim nga obe jabila iba jotiga ka ga ay o tingala te flanye ko ngala ka dambe do kadaka joyi mura jirmina mura farakru mina obe ngala ka dambe ne kle boba ta shugo bata wa ne rada bata ko nyangoro wa sone aminyo famu kala be mi wache na ara baro tikiti ni shita jotai opuma ebawu taka wele ka ta femo mi no bata ya sika shitola wa nazana min kulli ummatin shahidan amina bolike samanike abo mando bikelina belejelina sherela
kono mando kilingna be shia kilingna be kabila kilingna be ala bi shere jo aka mimi wairu lai e ya do ma don koni odo malde tiga fa ma madi ko mere malide aide ibe bomonanga mi me ko fo ba blaka fado la kata takana kana fo yebo bomonanga karmo fme nyama ni filiba mina kana wala wala bomonanga la nyi misala de di ko me ko na shiaw shabe ko te dina kalamo wala ma ba kalamo ni mbeddo be ahmadiyya la kata madi na ko fiyo ka kala rejala ma ko bobo te dine kala mote nga sa radio la bobo ka emission mitme bobo ka bodu la kana emission ke bobo kala bobo abro ga ta sama kala mo wanda mo na ngay ko to ga dani de flagande usru wanda bara koy kiamo do ete akimo mo ko meble de kwami shero bo shia begelina kaka aru kuna shere amba fo ayta ko fode dere blaka ko jongwala ka famo fo ay o jangwa men klemina bi armade mina kade ala fede febe no era don soro ko folo papier kunde folo yeni kata don ba yira ye fika duguteme ka dugura teme ngabe afle fa be fe ni tabakata mayor la fana am foli manga itlo bola kasrena karamuga ra itlo ke bachamai onere konta be kata nga atwadi chene manunga ko abina ko amadi arajo damna fuma jiyeni kal kunu doy welega ko ba ga lame dugula torba bi timso mbugo ninya kata ka amadi arajo ta mi tatwala kafrin nganam tenga dugono de ko abta choroba fo so ma fe ale tlobe amadia radio mangala ko ba tanga den ba chudi on de ma korba yo ko dinu ngala be ja e wala be ha abuga chudi sisa ale rekera ereka shere nindaru yoro na ko ka sere pera julai nya dundai wala mane ahmada teb me borola o tala sa ni gara yota do sono kum jale ne ahmada me borola sono o mi ma fa ko ames zana min kulli shiyati min kulli ummatin shahidan nabe kono etola ambe bala fakulna hatu burhanakum mami mona ni yesa ena ala chene miso choko de hatu burhanakum era de sumo fiku ye wa manunga kuma ja chendo we ni dimso ndura karan me utu fa fe ko o ja chorba rabe akalla hatu burhanakum dalutay falimu anna alhaqa lillahi ibadarakum he chen billah ba ala tayla wa chen ala tayla anyebe manu dai chen koy ngango ni nen ka ba amen ga cugudi konta chen bulo de ala ko chen arba de radu ko ira ni disku bi chen fonyo na yo wadalla anhum ma kanu yaftaruna o nimmi atilama bin lamani minge ibaye malangolo ni makunda minu lagushul mi ngundu toraka do ale tlola ibaye abaye chena ni jite puma jolenye ababe kunana chebi ni megushika boy ukama anga au mai uyanga amala rajula angu majiga fola darangu ngaboy kaira ya ngaboy betabo elante de fengo fe kwa kana so manu nga puma ka bokenaga mingara la krala aya miro la bene abis nga yete mango chibla ka tadda fe dugu bela ko anga dimise do be fado mala takati nana ka sanna maga ngono hakana alla mede
imai muso akapma kana lame o kele le kana mal ko na ba ma ya tigi arayo tamulo amita war saraka kuma utaro kuma tigana do kuna mo temana ko ahmadiyaw do temana de jalela kullato e bawo ka ba ga ke an geray ko mi shebe ne jila mare ba mo ko ne am mo meti kuma date arayo te mata television mo wala ko nyado akama jigi ma ko so sade ngamina shuraka arayo tewa ne de arayo tigi arayo kelen na soro wula tigi kata fo arayo dilaw fe ko kana so masa arayo manga di numo go chendo dundulu bana beragram mutul la sade akwa nga chefa ala bu jele mi gara jola amen me kala mo pamat lo kabo anyega di ngabi tugude ay fel fe ngula ma be kala wo mal dewno ko hage do arayo fana ka dumo ni ko kana di chendo wa mi rata boshi kam woro do ko ni ko ba radio ba lera bul na ko amanga di ahmad yow wenem jale fa yesa dundulu ba ka gura mutulu da o kele damal de haka mi robi ngan mango te sabali te dongu na manye ni ndo tubi awtiki nyana de on ngara mino nyana awbunu nana soro ni mey fa sai a chaw ya konde ay jafna ke chawi no ngapuna de bita amakan mame ka fo mo tlo bana tlo ke metlo bakle ayde halu nyeba nat ma Allahu akbar ko forati ko tige jine Muhammad Rasulullah halle kayni watina yoro kele jome al arafa klu grebe wala al kaba grebe ka kuma jebe ba betlo bala ngala ko mo hondo kinyana ngama ko baradi kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ala baga sawde la koy babe chori o folo ngaradre yawma idhin tuhaddisu akhbaraha tuswal ard yegara dugala yebi Muhammad ga wati de sisani ngai yerate ade Ghulam Ahmad nana koy ay ada shaka ay muna buila tiki aw ye shere wadi mado Muhammad la fon fa be fon Ghulam Ahmad ga chede do tey ay dumi buulay wa ya fa nano de kam wayo barake inna qaruna kana min qawmi Musa qaruna min ayo to kamo ni ma murtile do kundo alaki Musa ma do fa baga alaihim ko nga yedda ndame ku kade kayada Musa naka mawkuna kakaba kuna kayrabu yakuna ko ala dilika mo minal kunuzi nafulula ma inna mafatihahu akan nafulusu ko konekew lakanu hikado ngurani pmike o korokoy bil usbati jama kulu bala ulil quwwati minu nye fangati ba kamel ngoro kwalin no lu ko ba kan nafulo ko ne gauta ku bi nguna ala nafulo ba feti ko mi c'est ça ndami na fok sera nguna na worbe bangila wala ma fem me telephone ko ya la ko atoydi isa dugre alaga hinana ale nafulo ti kuye fay ngan nafulo jumene kulo kolo de kulo ay de no kala karam mulo ndene wondene anga ndene bana do ndene de wa apmi kulo gise kemen tan gele abo jiginaw de falelu nawra di taba kaf no de e may dem la ta aro kramo sa dure mandone
dugure kala nu ngaba ka fu chama fo ka ke malangule ba aw may ko sayna am atwa di a mode do la malamin dugure ani ajiyon bagar dameleni atwa di kunata gani unana émission ke isa kala nu kema ka fu chama de fakatala attaque la mo fiu fayna fulo daga ka blakata ay kala na karam go be mali re ko na fulo o ma mo gon ko na e kala kan ve kala bege ka soro ka blakata kada ka kulondigi kuno ka blakata arabana ka jonzaba daka kata kani jom blakata kata kala ka arabana na bay sa dugri abina mali kono mami anyona tei ka qur'ane tafsiru ale de adabo ka qur'ane ko fa ke ko afta ka bay sa dugre de adabo ngamun ngume ku bala ko isa kala no utato here amode ngam madame dugre no ye de ngam la san dugre o de kunda chama ga apata club le sebe di mimo mali gona ba waya ngo atwadi isa dugre de ya soro komo bo ba waya marja nyaare de go club le ga atwadi club le go na ko a ko morga bina ka kala ke ko ngo ko mo waro do ka fo ay kwa na ke club le ga ko ay isa dugre welew kana nya fa wasro atwadi assemblée be yoro na jirundo de be apni ko be kuy oke bo ko mo ray mari nyaare ra nyama ko ma ko mo ka akana ka kala ke anga ko mo la kuy ka track to no trouble ya wele kana dat luga kromo duro ko chendo ma ko nere ba fuye e jati la duyi e ko wajili ko dalay wala ma du ko no yoro intoy isa dugura yato mari nyaare tala ka to trouble ngetala no go nere do on gara ko afo mari nyaare ko aka puma mena konga mi masangala ka kibara damo de ko fa ko ngala ko ko ego komo na bo mo ya blewa to fana fa ko fana mo ble koy ay ngal ke fari jek nye chede don bado ala don bado nga bi foita nga namorato ko ni klunga ko fu yirabi malya na de nguma wuli ko say na ngara bare de nga yakuna wulu alhamdulillah albi amata emission na awala no amatla nega tamo de ga cha konta nyama tra chama mela atama radio klebe ko makrama isa dugure ma kunda kunde kala ni mbayre ayo do bura maka kana kabe kurana e korofo karamba mi ngume nyami o wati dara kala kara juma ka fabe ka kurane ko ha e kanga do de mo nga sai chorbata o kibara afana me fuda fawno ko kaninde petwadi isa dugure nyere ketela kan ko nyami o pia afana mo mallawa mega sabe fieta e mo no njil fil ngon ne fana bora malla afana ale muso flana ala ko pay wal fede bi buloni tatere muso fola ya da ku ka da ku ale wula ka boli ku muso fola upmana mbawro kiya o am som jema cheyma ne dale boni ga fari o ko ora ta fa ka to duguna upma bo kelegele mina dodo bugu sigiba de saralala ka duguna abenyo sula abaka masuga jime o kasroka ademso folo dauda sangare dodo bugu sigiba o ba nyerala o kasroka o blanye kana isa dugure yorola
ibala mo ga feta bi tibulu ke daga tara aduna nya ka fo isa dugre maso ngam o yalla fama ka falla ni ko ilaje ala ka ko kergale ni o asro ale bien kana do afana kala ne do kala ne jama afana fi wala do bo wado ba wa kadi wati do isa kana no ayro de ni ala sulu de ni karam go ba ka to ta benga atwa rama de fema na ko abi no bo ko de ala ga fi nauzu billahi iglisi kono do ni fa bebi jeno me ka ke ubi sama ko isa do ke nga aka ko tori don no fema ni ngala ye muhammadu blakana sallallahu alaihi wasallam kana nabila isa ko ka jepeu ka fo be ka ma fe wani ka fo ala do tiente qur'an de gote donc muhammad de na muhallamin de na isa ko ka je isa ibn maryama kon isa dugre fana ale mo de ko wallam dugre fanga dale mo ka doli damo ka jafra damo kan si kan mo fo pian ngamo aya malamin dugre ngo wa ne akla ngo i to e bam nata dugre ja ye malamin dugre go ne akla party faneni banen kamre rufa malam dugre ni malam dugre ko mo dab sikar aw binu gara jola aru fana batang ye aw ngo malam dugre wa da wara de nga talo kan anya imi so sababe ga yoga ngo mana ne kunyi ga bam nata dugre ito e ja ye malamin dugre wa chawde be kata ngima ala kray nabi isa bulula wa isa ibn maryama muallamin yere do muhammad yo bulula o nana o kan ko gaje o isa dugre fana e comme isa ba farma isa ibn ba farma donye isa ibn maryama ni isa ibn ba farma isa ibn maryama muallamin yere o ko ka je pew kan galugru mala o isa ibn ba farma muallamin dugre fana ala te o kan aleko hal ba matla ko linuna o mom mali kono don baw temena ala do baw temena nga i ko fam maw minu nga mi na fe nala matlendu mo nu kera ko nyami eti foi soroble ni to ko cedu fota du golom lingi na nyami na kati tu mi ma blaka na mi mina i kodla Ghulam Ahmad yo dori amana ni qur'an Muhammad rasulullah ki kado karuna jamana hana wati dira ma atwai di usbatu Allah la yuhibbul farihina ya danjiw wala to lufe sinami wala daka assalamu alaikum salam alhamdulillah summa alhamdulillah ni wati na inshallah taala mi ndaga juru wati o sele ni wati na inshallah ndaga juru 38 57 ne juru alabla lemen watina ngiri min dara kunu no goyi ngali kala ko yala jonta do isaji go imam madi tado la tarifuna nikati sufi ilahina ati sufi ilahina tatluna alfazan bighairi mani abik mana qur'an reka alama abulu ado ne juru alabla lemen 73 76 38 37 bismillah jendo jendo wa alaikum salam namba so bismillah fadal alhamdulillah awo aha yaro awo akile tanyo akile tanyo Allah dong afo anye ambaraka kunu tardongo wala ka fo innaka la tahdi man ahbabta ma min gade e muhammad e tsagale menado kono no fara muhammad mo yorami okma e jeniye ke karamo ba e jeni ke dutiye ko e de do mortira dinemo la o te ka funa ko e o te ka yeda kana te bulu go be ala de bulu
nabila nuhu ade sonade amso sonawa kuma la tina ko tigla maka ngere nga banga ba era bado kamne de fitini ka tra mataka do banga ba kanga joyoro do deke na mo ka ala bitamina wala nga ase haka do mo e kanga ni no feminuna na ala bitini ngola ni mo jira la fitini ala bitini ngola na korba na ere ko baraka Allah ala tini ngoble de no to tigla maka na ko yari inshallah niye ngejuru yalsa alabla leno bonya ani karama 73 76 38 107 ni wati na biwulun fla ani saba bonya ani karama mali kono ani mali kokan mamunu be jamana kokana wala absiga wele ke anga nimero ka munu be jamana ko ngejuru yalsa alabla leme wati no nga numéro ndi mo do ka do fere kon ta tinyana bo wa alaikum salam mashallah maiga bismillah alhamdulillah mia maiga anu baraji maiga er ko warma faba yo ay nga numéro di ka faraga kon te keleni akasuma mo tena 73 77 73 ubeb tu ala mashiti do eba odabe ngajura assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam bismillah wa alaikum salam andu bila bro kelena ashiti do ro trouble de ay numéro ga fly nega numéro vraga 67 33 76 30 27 33 numéro wa alaikum salam wa rahmatullah ما شاء الله بسم الله وعليكم السلام ورحمه الله بسم الله نو نانغا تليفوني كنو نانغا تليفوني وشيت نازك دونا كيتا بسم الله بسم الله تفضل كيتا يا كيتا بسم الله تفضل konu ngana nga telefone niye niga juru halsa Allah blaleno biwulun bla anis saba wa alaikum salam bismillah no numéro kele ni na atoka de atinyere ubaga nyon tel ko du bismillah amin amin waalaikum salam anu baraji jazakumullah niga juru alsa alablaleme 76 30 mo bi yo tutu trala chita soro 73 76 50 38 107 bi wolon bla ani saba bi wolon bla ani woro bi saba ani shegi waalaikum salam bismillah waalaikum salam alhamdulillah shalakau fofana haba amin اطلب ان شاء الله kadu halsa alabla leno munu me wule langa fuli be bela jinenye siga so marala aya ma fo fiye bel na de ko do bin jula assalamu alaikum na telefon be mi assalamu alaikum demba abdou demba ka siga so tardi atlo bala alhamdulillah awa abdou demba anu baraji kame mo so ka gafo inshallah abdou demba ma sha Allah alhamdulillah miyen rasula nyona bismillah nyenu aha alhamdulillah inshallah alhamdulillah ayo ba sando inshallah kame nyenu ka gafo niwati na halsa assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam
Musa Jara bismillah. Kabo Pana Bismillah. Mashallah Jara Mashallah Alhamdulillah. Jarani Amin 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 amin. amin Amin. Kom kokana medobe kokana nye Assalamualaikum. Jara Neju. Jara Assalamualaikum. Aha. Ani tafsir la na jara yere. Ambala ka Allah. bismillah. Jama doro. Alhamdulillah. Ka wele ka pami. Amna ka jalo zerran. Jallo Mashallah Ka jalo zerran. afamna amna tajallo ani baraji Tafsir la na jara yere. Ala ka wati gere irana. amin Ala ka sanyere ta yere irana. amin Ala ka duwa mine. amin kami fo bela jele ga deme ya assalamu alaikum Mi ye nɛgɛjuru ye halisa labilalen bɛ 73 76 38 57 73 76 38 57 nin waati in na wa alaikum salam Assalamualaikum. bala Waigalo bismillah fadal. Berbasbe. Alhamdulillah. amin murakum Wah. samekaw Fulu lain berapa mati? Aha. Tafsir nyana famia sorola. Alhamdulillah. Insyaallah wala ka tege. Fulu salfu. Amin 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 amin. Wah. wala baraji kami sameka bela jele ko alif be yakunu jazakumullah Aku salah fulu. Aywa inshallah. way galo Jaranye. jazakumullah kuna mea way galo Min ye nɛgɛjuru ye halisa a labilalen don inshallah taala 76 30 27 33 sira wɛrɛ nɔfɛ. simla jendo Dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Assalamualaikum. Aha. ipere doni I kan kɔrɔta. Aha. kan Assalamualaikum. atigara ami bawa kante Nɛgɛjuru halisa a labila. Ayiwa. 76 30 27 33 walima 77 86 78 53. Traoré de Misra. Bawar Traoré. Assalamualaikum. Bismillah. Aha. ataga me Assalamualaikum. kada mana Boubacar Traoré Misra an ka foli b'a ye nin waati in na. chado A bɛ se ka don 77 fɛ 66 ale tɛ baara la. Nɛgɛjuru. Bismillah. Alhamdulillah. Aha. asidu me chaba do Ayiwa inshallah. Amin amin. amin Traoré Amin 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 amin. Amin amin amin. Inshallah jangan Traoré. ani baraji Jazakumullah. kam de ma bela jele fo Inshallah. Min ye nɛgɛjuru ye halisa. Fadal. Alhamdulillah sirbe. Alhamdulillah. Basina. Alhamdulillah. Ame folde o bela jema. Inshallah. Kana ay proba bana min frase bi jamana kono. Awɔ. Aya ko tugo mina ale te borlo sira min sanfe men ma minum ba to ba do kalo kan folo be to nin te ko ne ala ma ko tano. Allahu akbar. Ya fen na ka do kale ba to dabe makara. Tiɲɛ don. Ba fara ko le ka. Wallahi tiɲɛ don. Ko ate fo mo ni ma dimi ke ni dai ka da do na min kama o dona ka bo te folima. Allahu akbar. Mako wala ndo ko era ambela jire fe awni ulu bela jire fu ni ke u ga ni farko ni na ka da ka ni mun da mun na boni fara kalama. Allahu akbar. Mamu fo u ga famelo ko ire ta ko pote. Ame do ko sa
Ahmadiyya missionnaire Simon bela jelen ko minu sendale men mahdi sendanona Allah minu ni forgo be nyogona wula kon Ahmadiyya missionnaire minu ya tonga ko dinalla ke ala kra jora nu be ni boro kama nu be kala ko manga ko liba bela jelen putu ga tigi dawra Allah akbar wala kanu jiri don ala kanu jiri kenara amin amin ente kita Ahmadiyya bela jelen ga poli kata au ma awo technique mu ka faraka mu go ta to be no ga abe janya ko sabe wallahi chando amu fu ga sura na haje ku ga do faraka chando kanga fulla ba sangora sam toroba na ka demba so ani koroke o ku bela jire ku ni nyantuma awo awan kana ko ba ko ni ta ku bela jire ula awo sakale anga fuli ba assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah tu ko salam hello bakar tabne bakar katle wa katle damele bismillah damele 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 bismillah fadal bambanga mu alhamdulillah ne Moaz Coulibaly alhamdulillah ay fura bom ya ko woro nyama awo amme alame amin ala sona inshallah damele fo malamin dugu na ka dema bele amin libi damele ale jona men do ale tara ala blale do wati kone to man jable aywa inshallah assalam awo claro claro على المؤمنين claro amén banendo ma kele amo kan wati bane ko mi fere ko mi ko fagado ko as-salatu maktubatu salati ne kitabu fla wodi ba kono wodi bi bukhari kono wodi bi shehu kallu kono wodi bi mato maliki kono maktubatu salati na fra maktubatu salati inna salata kanat kitaban mawqutan wa maktubatu di fajri selifana lansara fitri safo afmaru sabana wasabana kum maktubatu salati ni na kimina sella gushola ibi yere de kan ite islamique kan ibi yere de kan ibi yere de la gushi ko saja wala to kamina be abana kuma rashidi ngofe awasami doke do do na amal do mandu am fulke ka doke ñewna albi ala ka bengale mana jamana ngi bar ma to no fe kulutu bramani weze anga fuli baye jijame ayla kitabuna wa tokkema waro ka mulul la zoray aba be frage ti dro mina ma shife premier projet fana nga dobe anga membre dobe si sera na debe sisa ko jalisi wa fenge kaba ko bana ba mi do kala kan wa kala ay ga dimisen dobe suko babe le docteur tangara kari do fana be aka maka don fana kalfa la bi na nyama do Ahmadiyya korokoro ba ni se nyoni nga dobe num bele jale bana ati ala frage de abi mawdo frage on ala don siga dimo ala yike aka jon digide ala dindi bana muso ti bana arati bana kibo frage na ya dimo don siga bi armado frage ni hine anu makari no kara ala bi sara dimo ni ni dana fuloka israta ala bulu on bo fo do tro yana bana frage la be ala de furada ala e bana da ani bi armado frage o hine kangi no magari kangi mine ngani ni dan na fulo kon ga do ga fo barajiti ngani de anama do ru torom mu ko wulili ni do gondumi ya kanini suba ni tangaro be projet ami do ka ya rabbi ana nyona fembe fawara fe ala ka anama do ru toro wulili kabuka ngane ko ni de na fulo ga do ga fo way sarata ala bulu anga chekunda ka fana no e warba kante ala fana ka frakali beti
ambe we shere mo fu ara nyina ne do wele ga ka wa mu ganji ko nana torba pele ga yewa wala frat ne mo fu c'était fray quelqu'un c'était vraiment toi c'est ala de fraga ba huwa shafi ma minu ga layni ne ka torobo unyono ka awtna alatna bana kabina ga nyo jonde mo ni yo famo abana ni mo famo way ni rota ala bulu alibi alaka jamana ngishi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum salam alhamdulillah ni to anye tafsiru kana kambi janbe ama lamɛ ba bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ ka bamakɔ ana lamini bɛɛ lajɛlen min maa minnu mako bɛ a la tafsiru bannen kɔfɛ a bɛ se ka wele kɛ 76 30 27 33 76 30 27 30 a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu cɛsirilen bɛ ya maaw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan nin waati in na tafsiru kɛnɛ kan bɛɛ bɛ cɛsiri min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ baraji ye an n'u bɛɛ lajɛlen ma radio wɛrɛ minnu bɛ yen n'u sɔgɔlen bɛ an n'an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka membre min bɛ jamana kɔ kan faransi kɛrɛnkɛrɛnya docteur Sako an ka foli b'a ye nin waati in na a ye siɲɛ caman kɛ yan an ye émission dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ an b'aw bɛɛ fo a ka wulikajɔ la bi ta an b'a ɲɔgɔn nin dakuruɲa ninnu kan zuruyɛri waati ni ala sɔnna ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'an lamɛnbaa bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'a fɔ wa akhiri dawana anil hamdulillahi rabbil alamin